Ошондо тетиги кары кыранын бединен, кара тала жеринен, ай күлүм аннас кабылан көрүнүп калган кез экен. Тетигиң ордолу Оштун элинен, ак калпак кыргыз жеринен, Bulur gezetip talaskan ırdağın geldin emimen Kağılayın oştuklar bir tuğan elbis ilgeriten Intımak jakşın ırk jakşa, ıntımak tuğcuk jakşa Ötüp geçecek düğünöden ökünüşür ıyjakşa Tirüp olup sıyılasak siz pistegen sıyjakşa Ak kalpak kırgız kalkına bugün ırgeze gelse jarassa Atak tuğları çoğulda aylanam talas bereken Kılayın gen talas gün tiygende katkırgan Oşa gen talastın eline bulardın tilegi oldu negizge Usundan tımakka gelgenim ırız tuysadan berigenim Kağılayım bu ceride aman bolsun ergelim Irız kirgese tiyip talaskı var gindim tolkunda va Bugün tolkunda tursun ergelim Hurmatlı Marat Moldanovich, regiondordu өнүктүрүү жылынын алкагында маданиятты көтөрүү максатында жана облустар аралык байланышты чыңдоодо 40 жыл мурда башталып, бир аз солгундап калган ыргесенин майрамы кайрадан башталып, Кудай буйруса мына биз Ош ордолу жеринен ыргесени алып сиздерге тапшыралы деп келдик. Эмесе Оштон келген ыргесени тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Ордолу Ошустан келген ыргесени биз жүрөгүбүз менен кабыл алып атабыз. Айкөл атам жерлеген касиеттүү Талас жергесине келип атат. Мен ойлойм ушу ыргесе Талас областынан бүт Кыргызстанга тарап, бул ыргесе кыргыздардын ынтымагын, биримдигин, ырашкерчилигин арттырат деп. Ушу ыргесебиз куттуу болуп, бүт Кыргызстанда ар бир область, ар бир аймагында айланып, кыргыздарды жаңа айтып кеткендей ынтымакка, ырашкерчиликке, биримдикке алдыга алып кете турган ыргесе болсун деп ойлойм. Ошон үчүн биз маданиятыбызды ыргесе менен көрсөтүп, ар дайым кыргыз элинин каада салтын көрсөтүп тура турган жакшы бизде өрөлгө болуп жүрө берсин. Бисмилла. Арыстан манас келгенде атасын көргөн баладай ошондон ыйлаганын карачы кана манас кана деп шашкан жердин карачы кыжылдаган Кытайдын чуулганын карачы манжунун каны нес Ülkesi sizge solunda Uruksa gelin olumda Akırı kelime gerek var Bilmeyece murunga Kırdan koy bir can kuşlarını Gözünden yıldız uçkarın Gök asman direk duruşkan Kıcaşıl dolur uçların Çaçımız talaylı kızlar atımız Tamdağım oldu Jakşeli görün özümdü, jakşeli görün, jakşeli görün,
Шашқанда мен жар болып қаптап асманда, Чачыма сыла ойғоттың сен чатырда ұқтап жатқанда. Çadırda uqtap, çadırda uqtap жатқанда мен жақшылы көрім, жақшылы көрім, жақшылы көрім өзіңді. Жақшылы көрім, жақшылы көрім, жақшылы көрім өзіңді. Арбаңыздар құдағилар, бар болыңыздар. Қатқырып шыққан үніңер, деги қолықты болчу кимиңер? Сулу екенсіңер го, бириңерден бириңер. Қызыл алма шақта бар, қыз алышып, қыз бермей, қылымдан берке салтта бар. Қана күйе жігіт, өзің қызы қойын баштап ал. Баштайлы жігіттер, баштайлы. Бұлақ шықса, жерді жарып, пайдасы тиебі деп қоройбыз баса қалып, мақтауға арзы байбы, мықты қыз шықса, топты жарып. Қызығыз мықты екен, келіп қалдыңыздар, құш келіпсіздер. Сүрөтчүлөр дүйін еліне таанылып, обончулар четтен эле чыгууда. Таланттардын мекенинен келгенбиз, биз даярбыз топты жарып чыгууга. Күтүр өтүп, малайдап, күйөөгө келген жездекем. Күнөстү тоодо чоңойгон, күлкүгө ынак эжекем. Кулагыңа түйүп ал жезде. Biz айтқан сөзді ептесең. Ай балдыз баракелде. Эми балдыз. Қызыл тал сайсаң бақ болор. Қырма жал құлын ат болор. Қырмызы тұшты тебетей, қырқ өрім чачқа бап болор. Емесе жеңе қолықтыны көрсөк бі? Күн батпайт таңдан кечке чорқасақта, таң атпайт тойлорго курчасакта, периштемдин жолугар күнү жекшембе артка жылып кеткенби же? Бай эле ушундан баштабай белең жеңе. Жеңе, бийкечибизди алып келели. Эми жеңелер, биз алыстан ат артып, жолга артып, ашу ашып, суу кечип, таш басып келдик. Күйөө балаңыздарда толкунданып, кандай пери жолуман кезигип калат деп толкунданып турган чагы күйөө балага колуктусун көрсөтөлү. Ой, күйөө жигит, ашыкпагыла. Биз да кызыбызды көлөкө жерге бакканбыз. Көк шуру мончок такканбыз. Жүзүн жөн эле көрсөтө койбойбуз. Көрүндүк деген болуш керек күйөө жигит. Жүз ачар деген болуш керек. Жеңе ойлонбоңуз, көлөкө жерде баксаңыздар, биз делеби күн көрсөтпөйбүз кызыңыздарга. Беребиз кудайлар, беребиз. Кантип бербей коелу, баш алып атсак, ак кудай болгон кызыңарды колубузга тапшырып атсаңар, берели. Ушу балдызына берет коеюнчу ушу шакек. Шашпагыла күйөө бала. Кайсыл жерден көрдүңөр? Каада салтты унутуп, күйөөнүн тосуп чыкканын, укмуштай мындай жорукту уламыштан укпадым. Эми күйөө бала өмүрлүк жарынын жүзүн ачсын жеңелере, урсат берсеңиздер. Кара эртерек көрөлү бир эртерек. Токто, күйөө бала, токто, шашкыла көрбө. Кандай эмесе күйөө бала, мен сага өзүмдү тааныштыра кетсем, мен бул үйдүн эрке келини болом, эрке жеңең болом. Кана эми өмүрлүк жубайыңдын жүзүн ача кой эми. Хопа! Үлбүрөгөн жибек көшөгө, үй ичине кере тартылып, жибек сындуу назик ак келин көшөгөгө кирди тартынып, көшөгөдө кыздар жайдары, келин жандап жүздөрү албырат, той уланат ыр күлкө болуп, карыялар айтып санжыра, көшөгөдө оту тутанып, жубайлардын күйдү чырагы, көшөгөдө оту тутанып, өмүрүнүн жибин улады. Кана майрамдайлы, келиңиздер. Ай баракелде, баракелде. Жеңе мугалим окшойт, Ой, жезде, алдыңызда кыраңдап, ак куюлган сыраяк, айдай сулуу эжемди алып жүргөн миң аяп. Үйгө кириңиздер. Үйдө апаларыбыз күтүп атат, батасын алалы. О, мына алысты. Келгизде.
Өрік сарылы баткенден мына құда-құдағилар келіп тұрады. Келіңіздер құдалар, қош келіпсіздер. Арваңыздар. Қара келіңіздер. Қара тосып алалы құдалар. Менің қымбатты сұлу жүзінен нұры тамған шайыр жеңем. Мына көптен көп күткен біздің құда-құдағилар да келді. Құдай бұйырса тойыбыз аябай мықты сон деңгейде өтіп жатады. Емен Құдай бұйырса мына тойдың дағы да көркіне көрк, шаңына шаң қош үшін білесіз, езелтеден бізде ырлар менен жан дүниебіз тазарат, ырлар менен көңіл жиркин жашарат дегенде мына ушул ыр кесени баштап алса кандай дейсиз жеңе? Эң жакшы болот. Анда бесе мына ушул ыр кесебизди баштоо алдында биз бул жака Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ақтаңдай ақындар жана ошондой эле мына бүгүнкү ыр кесе теледолбоорлорунун редактору Төкмө акын Абдували Акимбеков агабызды кол чабуулар менен бир шаңдуу маанай менен тосуп алалы. Эй кара. Assalamu aleykum Hammanastın baldары. Önörgө tolgan Turbaybın örönü keng talastın аймагы. Bilinbey 40 yıl ötüptür bugün ır kesenin mayramı. Jakşı bolat bul jerde jalpı jurtum jıyılsa akındın al tozurdap kalganı. 40 yılımından ilgeri andagın oşol bosbaldar bugün 40 yaşka bugün toluptur. Emi keng talastın jerinde Hammanastın elinde ırdabayt degen eminde aytulumuna kadimke tovul bulu toktogul Atavus menen ırdaşkan alım kul tökme jerinde Gecegin estebes menen Zamirbek akındardın elinde Aytulu baydılda degen atam var alardın bugün çeginde Bugün tolkugan eldin töründe Düngür ötken düğünene keng talastın töründe Aytulu Çıngız elinde Bir keste dalay zalkar çıkkan emespe Meyli kan menen Şekerbek Ataydın ırın ırdatkan Bolboson oşolardın barısın Uşul olturgan baldarsızlaşkan Amansın bu jalpı jurtu Kadimgen ır kesen ırındırdatkan Baştaldı bugün jörölgöngü Kadimgen oştan baştalıp Aşı bel aşıp Basıp gelgen çağımız Irkülkünü Kırgızga çaçıp gelgen do çağımız Kenen doştun jerinde Alınbek datka bolbosu Kurmanjandın töründe Birgeste Hammanastın bala çağın ötken jer Akbura suusu bütündey Kadimgin elgen ırıska Allah'dan oşol tökken jer Bolbosun paygambar gelip getken jer Oşondoy jerden mınake Keng talastın elinde Kese sunulup bugün jatbayba Keremet önör turbayba Mına aksakaldar başlasa Altoğuz gevin akındın arvak turat oğuzunda Uşulur keseni dangtayla Elti yer menen birigip Madaniyat çağında Ministerligin koldoğun Jeti dovan jergese Ministerge koşulup Obulusta jakşılar Obulusta başçılar Şahardağı jergede Bolbosam kançalagan merlerin Ergir kesen ırdap jatkanda Geçegen apalarmında turbayba Yelimiz oşol termelde Yemin ır keseni baştoğu Kadimgi gelti yerdim baldары Bulardın da çakırsam elimdi Bolbosturmundan armanı Kanan eliza menen akbarı Mır keseni baştağın Bugün bayralsın erdim bayramı Kadırlı bolgon bir keste Kayrılıp geldi ır kese Arvağızlar Aytulu Ayköl Manastın urpaqtары Kadırlı karıjaştar kımbattı zamandaştar Жалпы эле өнөрдү барктаган өнөрдү сүйгөн биздин улуу мундун жаш мундун өкүлдөрү бүгүнкү жакшынакай салтанатыңыздары менен бир куттуктап коелу бир колдоп койсуздарбы
Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен Аккарлуу Ала тоону жердеген кадырман кыргыз калкыбыз. Айкөл Манас урпактары, ак калпак, ак элечек башынан түшпөгөн биздин аталар жана апалар. Ыр кесе сынагына, ыр кесе майрамына кош келипсиздер. Мына мындан 40 жыл илгери башталган ыр кесени ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм министрлигин биргеликте чоң масштабта тактап айтканда 7 облус, 2 шаарда ыр кесени баштап отурабыз. Албетте, буга чейин биз ардактуу телегөрөрмандар жана бүгүнкү катышуучулар эсиңиздерге салып өтөлү Ордолуу Ош каласында башталган биринчи чыгарылышыбыз мына минтип Манас Ордо комплексинде Талас жергесинде уланып отурат. Чоң рахмат. Эмесе, урматтуу агайым туугандар, сиздер уруксат берсеңиздер, карысы бардын ырысы бар, акылы тунук карыя агып жаткан дарыя дейт, ар бир жердин акылмандары бар, нарктуулары бар деп коет экен. Мен башкы сөзгө Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм министрлигинин өкүлү, министрдин кеңешчиси Райымберди Жаманкулов агайды шакырайын. Бир кол чаап коюңуздар. Assalamu alaikum, қасиетті Талас жергесінің тұрғындары, Айкөл Манас атамын ұрпақтары. Бүгінгі күн Қырғызстан үшін сонын майрам болып тұрады. Мен ушул ыркесе долбоорунун сынагына жөнөп жатканда Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм министри Айтылуу Талас жергесinin тургундарына менен жалындуусук салам айт. Ошол өтүп жаткан ыркесенин абдан жогорку деңгээлде өтүүсүнө ишенем. Ал жерде бай таланттар бар деген жылуу саламын айтып коюуга уруксат этесиздер. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, мен сиздерге калыстар тобу менен тааныштырып койсом, анткени бүгүн мына экинчи чыгарылыш болуп атат теледолбоордун. Андыктан калыстарды тааныштырам, жакшылап кунт коюп койсоңуздар. Мейманбек Касымов, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын ардагери, калыстар тобунун төрагасы. Райымберди Жаманкулов, Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат министринин кеңешчиси, калыстар тобунун мүчөсү. Куан Эстебесов, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Талас облустук драма театрынын директору. Ардактуу телегөрөрман, урматтуу ыркесе теледолбоорунун катышуучулары. Чындыгында биз баса белгилеп айтышыбыз зарыл. Мындан туура 40 жыл илгери 1977 жылы алгачкы жолу Ош телевидениясында марком журналист Мамыр Имиджановдун демелгеси менен дал ушул ыркесе телесынагы башталган болчу. Ошол кездеги саамалык, ошол кездеги оон, ошол кездеги көө, ошол кездеги маанай бүгүнкү күнгө дагы көөдүр деп айтып кетебиз. Туура айтасың, эми Элиза башканы коюп, Манастайт деген бир жакшы кеп бар. Анда биз дароо эле сөздөн иш көтөлө, азыр эле акын агабыз баян кылып өткөндөй, кеп дүйүнүн чечели суналанда ыр кесени эске түшсүн элимден өнөр поздун нечени демекчи. Курамаева Жакшыгүл апабыздан ыр кесенин башатын баштайлы. Ошондо кыргызымдын бары гүлдүк телде гүлдүк чыккан көл сары ак маңдайдан алтын көпүлү чачырып бир түндөн дүңгүрөдү жер шары bir tünden düngürede yer sarı Peri kurga çarçabadı baskanı
Tеңіз аты текіреңдеп тасқағы, қылын билет атжалынан келгенде, қиын келет қырғызымдың чапқаны. Қиын келет қырғызымдың чапқаны. Манастың қоласындай чурқадым, жаңны барым гүл сарым, жел жетпейген ұчқан ұштай болығыр, темінгенде тегересін жер шарым. Temingende tegerensen jer sarı. Бale. Эжеке абдан жакшы ырдадыңыз. Эми кебиңиз ойдо, кесе колдо болсун. Ыркесенин шарты ушундай экен. Рахмат. Анда мен ушу 40 жыл мурун унутулуп калган ыркесени өшүнтүп талас жергесине келишип, элдин, биздин калктын сүйүнүчүнө сүйүнүч кошуп, кубанычына кубаныч кошуп жаткан эр азамат баштоочу Абдубали иниме ыраазычылык билдиремин. Жана дагы ушуну коштогон мырзаларга ыраазычылык билдиремин. Эми мен ыркесени узатып коеюн. Өзү карып калса да, жүрөгүнөн от жанган. Сулууларга суктанып, өгүнөн нуру шаттанган. Ушу менин курбум Эсенгелдиге сунуп койгум келип атат. Ой, Жашыгүл апа, эскини эске салган, оозуңуздан шекер тамган, ырырдап баркын билген, ыр таңшып ар дайым жүргөн өзгөчө шайыр Кереметжан турбайсызбы? Чоң рахмат. Бале, мына кымбаттуу туугандар, кичине каарып калса да деп атабызга кичине тийишип өткөндөй болду. Кыргызда жакшы кеп бар, бөрү карыса бир койшолук алы бар деп коет. Канаба кеттик алдыга. Ме балам, сен кармап турчу, мен жакшы образ менен ырдап берейин. Бале. Sululardı göçölerdin göpörüm, soğuktanamın gözelepten öpörüm. Cılmangdayımın barısına tilişip, cirmamdan yemin çalıp köpögüm. Şektim bilsin görüp bilgen yakındar, şerikte şimdiyimde var asılcar. Survallam çeçekeyimde senda, sulularga soktanugan akım var. Sulularga soktanuga akım var. Olun taştı göçölerden göpörüm, tolkup taşıp boşolu damat özgürüm. Oğlu kandı surabağın aytbağın, 30 yaştan yemin çalıp köpürdüm. Şektem beçin görüp bilgen yakındar, şerikte şimdinde de var rasızlar. Survallam çeçekeyinde sende, sulularga soktanugan akım var. Sulularga soktanuga akım var.
Kırkma çaştı göçelerden göpkörüm, kuyup pışıp boşolu zama tüzgürüm. Kıyalımda canaşamın bir vasıf, yaş gecektimden çalıp köpüğüm. Şektim gitsin görüp bilgen yakınlar, şerikteşim üyümde var atıllar. Soru varlam çiçek elinde sende, sulularga soktan uğan akın var. Sulularga soktan uğa, sulularga soktan uğa akın var. Şektim bitsin görüp bilgen yakınlar, şerikteşim üyümde var atılcar. Sorvalam çiçek elimde sende, sulularga soktan uğan akın var. Hey! Sulularga soktan uğa, sulularga soktan uğa akın var. Sulularga soktan uğa, sulularga soktan uğa akın var. Barakelde, avamdın ırı жақты оқшойды. Бардыңыздар, шайыр шатман ортырдыңыздар. Эми авам дагы бир таамайлап туруп, жакшырдагандарға кесесин узатса. Men de yaş bolçumun da ilgeri. Bundan 40 yıl murun ırgezi kavdu alap gelip koysam bundan da jakşırdama hakem. Emi ırgezeni Talas Oblasti'nin şair apalar toğuna berip koyuğa ruhsat edinizler. Ey manake, şair apalar. Ört dese ört, şok dese şok. Karaburalik şair jigitlerge tapşırabız. Қараңғы түнді қалғанымда, қараңғылап адашқанымда, қара қорыз қиқырғанға чейін қарам болып тұрсам сонында. Қиқорозда қиқырғанға чейін, қиқорозда қиқырғанға чейін, мен сүйемін деле сен сүйбөйсің, датағаңа болып еле кетейін. Мен сүйемін деле сен сүйбөйсің, датағаңа болып еле кетейін.
çalınarında, müdürlük çığlarında, cübürüp barıp canınlarda, süyep nere dursam sonunda. Müdürlük cügürüve ceteyin, müdürlük cügürüve ceteyin, ne süyemin dele sen süybeysin, dadağına bolu ele geteyin. Ne süyemin dele sen süybeysin, dadağına bolu ele geteyin. Su götürüp çakalarına, dega para gel atkanında, haladı be taf dep çocutkanda, apap taba tursam ele sonunda. Apap 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 dayın, apap 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 dayın. Ne süyümün dele sen sübeysin, dadağına bolu ele geteyin. Ne süyümün dele sen sübeysin, dadağına bolu ele geteyin. Ne süyümün dele sen sübeysin, dadağına bolu ele geteyin. Ne süyümün dele sen sübeysin, dadağına bolu ele geteyin. Oy bale, şanga ölüp keng talasın aymağın, ırkesenin kızı düşüp mayramın, geremet ün mıhteken atkarı. Gel koştoylu, karavura baldarın. Önөрүңөргө береке, жарадыңар кереке, бали жигиттер, анда колуңуздардагы ыр кесени сунуңуздар кезеке. Биз эми жөрөлгөнү баштайлы. Жерге бизде жакшылык ыр кезенин кезесин Бакай аталык Дамир эжекеге суналы. Карагыласы жигиттердин шайырлыгын абдан жанды урдашты. Дамир эжеге, келиңиз Дамир эже. Andan beri жылдар алмашты, кара чачты бубак барбасты, сүрсө дагы мезгил мезгилде, эстен кетпей сүйүм алгачкы, сүрсө дагы мезгил мезгилде, эстен кетпей сүйүм алгачкы. Күн чарытылдап булут түнөрүп, үнсүз турдук сөздөр төгөнүп, терс бурулдум көздөн жашырып, дегенинде кош бол түбөлүп, терс бурулдум көздөн жашырып, дегенинде кош бол түбөлүп. Жашты коргуйт нурлуу жүзүңдөн, элдин таттуу ширин жүзүндөн, аралыктын барын багынтып, ар күн сайын көрөм түшүмдөн, аралыктын барын багынтып, ар күн сайын көрөм түшүмдөн.
кызыл ала гүлү бар. Ушул турган иним Бекжандын ырдай турган үнү бар.